ngasi gi hauzik phawbagi maru oiba pau Plan and Protect haiba pandamda Manipur gi governor na achoba thodang lawduna wangkhai kendra da u chara lising ama thana na ba hodokre khurumjade ISTV pau mieng tabiri ba simutaram nokjare haujima pungai ba pau Plan and Protect haiba pandamda Manipur gi governor na achoba thodang lawduna wangkhai kendra da u chara lising ama thana na ba hodokre The Governor's Initiative for Green Manipur 2018 haiba Nongibung Multipurpose Hall da Hodokpa Thoramadda Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah, Forest Minister T.S. Shamkumar Singh, Wangkhai Kendra gi MLA O Henry Yauna, Miyoi Kyana Saruk Yakhe. Governor na luchingduna City Convention gi akoibada u chara kaya thakhe. Handak Manipur da ising isau thoktuna miyoi kaya gi yum ingkhol ngayok pham sing ising na mangankre. Misi mina yaukre yum kai kaya tekre masida Minister MLA official amadi lanai lup kaya na seng sak hawai chengwai paisa amadi atai polam kaya piribasi kanaba macheng oirabasu madungai haki oiba thabak ni haina Manipur lomi lup na khangalakle hauzik awa na taraba sing ayamba leita laira ngaktani makhoigi khunda leita na ba sarkar na niyom chumna survey tawduna matik saba mateng pifam thoi hari Sarkar gi disaster relief management na tasengna awaba taraba amasung sokalaba singda mating pibiu handaki isawashina ahan baloro kisu amang ata thokan khrabani nakala maromda har gi mamal su pifam thokpa mamal dagi saruk ani hengat na tangkhat khre leige hairabasu phangdabagi awaba oire haukiba chahida su ichauna low ingkhol yum kai ngayok pham kaya mangan takhan khrabasu madugi mateng pinanaba kaithokiba paisa hauzik phawba pibidri hari Handaki ichawadu sawpham thoktabada chawkhibani matam amada nimit tarani chupna akanba nong chubada ichaw thokhide haujikna nong manini khak nong chubada turel kaiduna ising ichaw thoktuna misi mina phawba yawre mari leinaba authority sing engineer amadi expert singna miyamgi yaifanaba thawai yauna land use policy gi housing policy education policy industrial policy irrigation and agriculture policy water harvesting policy amasung afforestation policy sing thabak ta satharam labadi ichawgi awaba si yarum yai hari miyamgi authority oirbe sing kokchungshin naduna thabak paikhatpa matam oire hari isauna sokhanba low ingkholgi khasna amadi KCC loan kokpigadabani har maru marang amadi lohol na chingba mamal tana sarkarna phangana ba hona gadabani mangkhraba ngayok pham sing semgat naba senfam nga macha amadi hidak langthak sing matik sana pigadabani nganu yen sa san loijariba singda makhoigi chapsaba mangkiba sing adu hanjin hannaba mateng pigadabani Isauna sokhan kraba school lambi thong yum kai athuba matamda semjin bigadabani upai lejadraba mayum soklaba singi yum sabigadabani turel maru singda pak sanna u thaba amadi food security act pifam thokpa cheng sing athuba matamda pibigadabani hairi hauzik aten mabre amta lawjare Bohagi mustard amadi refined oil the taste of Assam Bohagi oil chabiu Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu luxury adongi manak nakpa store dagi fangbigani Movel Furniture Monsoon season gi oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shahadani fu fawgi discount pijari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari nasimag lengsin biraksi Movel Furniture Quaketel near Imphal College aina isasinsi medical profession se chhaning bedagi karamba mafamda afaba oja krai da legadagi haina thirakpani last aina comment tangjaban ain binita ning thangjam ai handak ni 2018 sida manipur gi oina tok tajaban every week this series na pangthok luse exact question jing je angang china parikha ja changor kan angang harauna nolga tholokpa net exam gi oina hayaga di manipur pumbada comment sina care lobby base yamna hengadra haiba ai thajaban Chabada Hauraba, Haksang Soktaba, Bohagi Mustard Oil, the taste of Assam. Distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact to birakpa yagani. Bohagi Mustard Oil.
Unique Education, the first CBSE and ICSE coaching center at Imphal. Admissions open. 5 months foundation for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation for CBSE class 12 science private candidate. And 5 months foundation for CBSE 11 science. Class commences on 28 June. Unique Education. Sega Road, Konjaing Hazari Lekai, opposite Sangai Express. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor sorakpadagi puju singaktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singidamak, amatta nayaba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule wo changmina sinabiyo. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer mayam piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. MS Iramdam ki Laisil Aqua Project Private Limited Kabo Laikai Dolaland Dalaiba Ekoi gi factory da 250 ml 500 ml 750 ml 1 liter amadi 20 liters packaged drinking water marang kai no phangbiragani nong no puthok saba packaged drinking water asigi test kaw sungam ngamloi break ki matung da me mutaram nokchare makata ba pawda इतिहास का सागोन अदुना लेरक्लबा इम्फाल शहर असिदा लैरिबा नुपी कैथेलसे लंदम असिगी सन्मिटलोनगी मरु ओइबा मफम अमा ओइबगा लोइनना लेबाकी ओइबा वाथुक कयादा अचौबा थौदांग लौरिबा मफम अमाने मसिदा नुपी कैथेल अहुम असिदा आईएमसी ना ऑथराइज तौबा लाइसेंस पाइबा मियोइ लिसिंग मरी रोमना नोमगी चरा तांदुना इमुंग मनुंगी अवारा पाप मेनबगा लोइनना मसा मसु सेमनबगी दायित्व लौरिबनी हाइदुना ख्वाइरंबा नुपी कैथेल सेंगत सागत लुपना खंगलक्ले मी कुंगलबा इम्फाल सिटी की मियामगी चथोक चसिन तौरिबा फुटपाथ अमदी लमजाव सोरोकता नियों कायना गाड़ी पार्किंग पिशनबा अमदी पोफम फमजिन हंदुना मनुंगदा पोट योलिबा खुदिंगमक कैथेलगी मपानदसु योनसिलकपना कैथेल असि सेन्नबगी मचाक अमा ओहेले हारि सरकारना मरि लेनबा डिपार्टमेंट सिंग तानादुना तुंग कोइबा सोल्यूशन पुरक्तुना मार्केट पॉलिसी सेमबगा लोइनना मतम मतमगी मटुंगिना पोट की ममल लेप्तुना होलसेलर अमदी रिटेलर की खेनब थमलबदी लमजाव सोरोकता पोफम फंबगी चांग हंथहनब ngमगनी हाइरे हौजिति लमजाव सोरोकता पोफम फंब याबगी खुदोंग चाबा लौदुना अयुकी पुंग अहुंगा मिनिट यांखैदगी नुमिदांगी पुंग मापन तरा फावबा पोफम फमजिलकपदगी कैथेल मनुंगदा पोफम फमलिबा सिंगदा चाउना कायबा पीरे लालिबा जुलाई की तांग मंगा फावबगी मनुंगदा कैथेल सिंग असिगी अकोइबदा पोफम फमलिबा सिंग अककनबा नियम सेमदुना लोइसिनद्रबदी कैथेल मनुंग अमसुंग मापान अनिगी मरक्ता थोरकपा अफफटगी दायित्व आईएमसी अमदी मणिपुर सरकारना पुगदबनी हाइरे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग गा मरी लेनना टेक्नोपल की एसपी डॉक्टर एस इबोमसागी मियेग मखादा मोरे कमांडो अमदी मोरे पुलिस की अपुनबा कांगबो अमना मोरे बाजार दा लैबा दुकान सिंगदा ड्राइव चथबदा लुपा लाख अमा हेनबगी यू अमदी बियर फागले फागलब पोलम सिंह एक्साइज डिपार्टमेंट दा सिनरब मतुंगदा मिया ममांगदा हाइदोक्तुना मांगनख्रे एसपी डॉक्टर एस इबोमसाना मोरे दा ड्रग यावना मै कबनी सागी पोलम सिंह थिंगननबा होनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइखे अन हजिकसो खोइना सि खोइ फाजरिबसे खोइ मियामना पाउ पिबिरकपदगी मियामना मतेंग पांगबिबदगिनी हजि खोइ मोरे दा खोइ ड्रग एंड अल्कोहल फ्री ओइबा मोरे अमा सागनना होनबदा खोइ मियामना अंगम मतेंग पांगे हरसे आई थमजगे खोइ मखाताना खोइ मियामना पाउ पिबिरखिगनी ngasiju khoi mayam na pau pibirakpadagi khoi ngasi je phaba ngamjari bani khoi makhata na khoi mayam dagi support khoi nijari khoi mayam so khoi thagachari khoi drug free oiba alcohol free oiba more ma sengol asi haiba sintang मणिपुर की बॉर्डर टाउन मोरे बाजार दा थालिबा स्ट्रीट लैम्प सिंग असगी मनुंगदा मोरे फॉरेस्ट गेट अमा मोरे बाजार दा स्ट्रीट लैम्प अनि नतना अतय अतोपा स्ट्रीट लैम्प सिंग याखिदबा था अमा हेंजिलकले हरे नुमिदांगी मतमदा मोरे बाजार दा मई मम्बा सिना मरम ओइदुना मियामना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चाद्रे एक्सीडेंट थोकपगी चांग हेंगलकले मोरे बाजार लु नाना थमननबा WATAM गी इमा सिंगना नुमिदांगी मतमदा अमोट अकाई सिंग सेंगदोपदा मई मम्बना मरम ओइदुना खुदोंग चाहनरे मरि लेनबा सिंगना अथुबा मतमदा मियेंग चंगदुना याद्रबा स्ट्रीट लैम्प सिंग असि ngalanbiu haina मोरे गी प्रजा सिंगना फुंगदोरखले हौजेक मरोबे पाउ अमो
Green and Protect haiba pandamda Manipur gi governor na choba thudang logduna Wangkhai Kendrada u chara lising ama thana na ba hawdokre Hauji phabgi oina DIS team na pizaba pawma tan solution jare miyang tabiri basimbo amuka hanna kurumjare